Magluluto kami guys. Ito yung flavor ng puto namin. May mango. May buko pandan. So ito yung mga ingredients namin. Hi guys! Good morning! May bisita ako guys. Pamangkin ko si Gamay. Hello! Ayan, beautiful! Ito guys, may gagawin kami. Magluluto kami ng, ano may? Puto. Special puto. Special flavored puto cheese. Bawal sundok sa kamot mo. Bako, sakit sa ilong na yun. Ugasi mayo. Ay, ugasi mayo kamot mo. Di ba mata na tapon ka pagkaon? Di, nabahuan irong ko. Kaya ako katrapo. I-mute ko na dyan karo kagbutangan ka music. Damo, gidya. Di, may buko pandan kita nga flavor. Wow! Life, I would make you stay, so I won't have to say it. The one that got away, the one that got away. Ito guys, mango flavor, pineapple flavor. Wow! Tapos yung isa, buko pandan flavor. Duro-duda guro may. Ang gana, kasi ibigay kayo sa lasa namin kasi lang kung slice ng hindi namin. Pala, papiyak. Ang ano may? Ang ilagay. Naglain do gani klad. Daw hindi mo ron bala mag-rate ti maya daw. Lain kang una nga daw kanami gid kapag tulad daw nagbasa no. Nami may no. Ito pa tami ka green no. Ayan na guys. Ubing-ubi. Fuerte.
So, this is it for now, guys. Thank you for watching. And don't forget to subscribe to my channel and click the like button and the bell icon. So, see you again tomorrow. Bye-bye! See you, guys. Ito na yung aming puto. Masarap siya, guys. See you again.